KBB mabu konyak baptis pumunok tanda singne tambu ngau adam adawa hemnai chiangme konyak pangjam sa manwang ba Dr. C.E. Hunter hay pajai let hengong tamlo nia 1947 to 1950 mongma hem 200 ngoya lebyanga loka payangi tawfai ma Reverend Longre kaya revise na miangyanga konyak pangjama tau mu loka payangi tau ma wanga KBB woi bulan kaya ano edition ma ngayanga 2010 dengoya staff notation hango yenang ba konyak hemlai heka loka 2016 da ngoya payangi KBB Music Committee lan 2010 to 2016 mongma KBB ngiang te palie tambulan wangnyak wangai sa hangga konyak ka da landa staff notation ma hem lengha sa sangyak monggo bu phai lengyanga 2016 October Mission Center ma youth convention chamanda Reverend Jim Yu Farmer Executive Secretary kaya hadau release na miang tamyangge hadau lenglaka nyai sembu tuisau yichi ba ngoyangge hayang boy committee lan sangyak pu kaya ngaya saada ngoya jona penang hadau hemlai lenglak jingna sangyak pu pajai tengam hay pajai wangyem ni kadong nyumbu yana taideki imi yanang ya boy imi noksalan da menyong pabu anu imi da menyong pabu jana tamnang awang ba staff notation na miang da buda notation hay ngawling atang yishu bu tau yangge tau jengna 2022 annual KBB annual ngyangdap ma konyak hemlai second edition lenglak hayanga 2025 ma ngailak sa ibu tani 10 September 2025 nap KBB office ma hemlai committee lan payanga yopai kembu ya yanga hadau release na mianga tamnang tani 30,000 payang wanang October or November mongma 40,000 paygalak tani payang ngopu lan pumenok lan ngen deposit na miang ngopulan da awang na heng halak hayang boy to ngoya sa KBB Finance Department fai te san pong ya o sa hadau ngaulan nomanda China tamnangge hemlai alang ba edition chunlak na yok kelak hangna si igma teni ngai bu hemlai atau ekemba final approval ngauling lilia konyak literature port KLP lan fai sochanga lengyanggi hayanga iman payanga ekemba bu awang dungoi sa approval na mianga lengnang ngauling mabu konyak teman tenyi ma wang tau chon ha se ibu ngau ngonang anu hemlai adam hitting ma konyak ngau ma lebanda English fai Yesu ba ngobu tau yan kibu lengyang ngonang anu adam cha notation staff notation lenga yilak ngai bu lenga ye ngonang hemlai yasan yale mainang hayang boy teman kan deng laka tik alaba hemlai sak yang epanda lai pha epanda kan deng epya tau yikit lak jingna sa tau namanda singne tamnang olda bolda ngobu mai pa teman hadau chele bu oklak hayang boy hit pu ba teman hadau chele bu menok ja hangna hit lak lam yenang ja hayang boy yonga kendeng we ep ya awang na men do buda hadau
jekit lak chine sen numan da hado sengde tam nangki mulana singlaka konyak baptis punok pangjem ma hemlai hai bible lengbu ma business hangu umenang tawma lap tawlak sa ibu hangu yinang halai mahi hangga bible hemlai semai buwa ma ngailak singna konyak ka dok mabu bible hai hemlai kamidi lan nyik chimyang wangnyak wangai jembu landa namno tambu chingna hemlai hai bible ngai wonang hado hemlai hai bible na konyak pangjem stap lan saha lengbu ji hang be konyak ka dok isuk peli mabu li yang sing balan man balan pe yang hado hemlai hado kia ano bible na hado kia lepu wonang kamidi landa mai yam nyahu imana ipaglak konyak no konyak pangjama hangga kiam busisa tau kai konyak tenyi ai semelam phi ma lenglak tui so sa ngonang chai cha te mong yong na tam mai lengbu landa menyong pha pu ma toi lili hado kia mong yong na tam hayang hado kai tamana mohimana melak cha hado kia cengok nang bia chi nang bia ye chi ba muilan da melak chena hangga mai ha sa semelam pe lengbu kai ma yup pu macam anu mohimana melak chena sa hado kia te ge sa namanda hado singna tamnang anyene sa anu hemlai ngai wangnang anu bible anu yelak pa hado revision da leinang anu hado ma konyak ngau kek hongi kel bilan ngai bu hado lai phai phin yang semelam pe lenga ta nang jauh sa namanda hado chana tamboi hayang okpu sina hemlai ngoya sia finance department finance sigide weibu kong dan naman hado kia tong yang ja phai sen bong yang hado ngau lan phong teu gayo sa naman hado ngau chana tamboi moilanda ka wang moy mansi